nabonye Gafaranga no mudamu wiwe Annette Umuramyi muhaguruke tubakire. Uriya mudamu ntago muzi ko ari umuririmbyi mwiza, yaririmbye indirimbo ivuga gute? Ivuga ngo aho aho aha ariko mwazamuye amaboko tugaheza Imana icyubahiro. Aha ubushake bwawe aho kugezi gihuzana mu gitaramo cy'abagushima. Amashyi menshi Imana. Mwicare mugubwe neza. Annette, umaze iminsi tutakubona, uzashaka umwanya uze witeguye neza, ucishe nko turimba nka dutanu kugira ngo tunezererwe Imana. Imana ibaho umugisha. Turabakira n'abandi bose baje nyuma. Imana ibaho umugisha. Reka Frank atambuke n'abayumbe bakeya cyangwa se babanze baze ducisheho. Frank afite ubukwe imbarara mu kanya saa 3, aragenda saa 10 niko twavuganye. Imana imuhe umugisha. Arakomeza acishe kugeza saa 10 nyine agiye kugira ngo agende mu bukwe. Frank ni umuntu ugira umwete wo kwitanga cyane. Ubundi arundi aba yagiye kare akarara ariko yavuze ngo reka dutaramane. Mumukomera amashyi menshi cyane. Turashaka gusirimba
Freddy Freddy natera urazinga Frank Senge abandi bishari wakisha kujima kabutanga Bwana sifiwe. Bwana asifiwe Bwana tuzamure biganza. Ndio. Tuzamure Bwana biganza. Ndio.
gato kavuga ngo ahantu uzakirindira ni ku mugongo w'Imana. Hanyuma impamvu curana mbabwira ukuntu tugiye kurindira ikintu